pozdravljeni in smo se doktorali v tale vaš konc. No pa kakorkoli je prevoz dobro šel, je bo fletno, smo ga tudi angvažek spile za dobro voljo in za vesele. In zdaj smo spedineni, da kaj naprej stopimo. Lepo, potem se kar lepo pridružite in nam dovolite, da vas odpeljamo do prireditvenega prostora. To bomo na strašansko kontent. Mi bo v čast. Vojska! Naprej! Slabo misliš, ja. Se pravi, zdaj pravkar prikazujejo, kako se strelja. Zdaj v tem trenutku bi morali streljati, se pravi, ničesar se vam ni treba bati. Samo prikaz tega streljanja, se pravi, tu bi zdaj moralo začeti pokati in tukaj je tista faza, kjer bi se obranilo mesto, če bi bilo potrebno. No, mušketiri bodo koprivniški za vsak primer pripravljeni, seveda, da pomagajo pri obrambi Maribora, če bo do te nevarnosti res prišlo. Pripravite se, naši fantje, treba bo obraniti mesto. Pripravite se, fantje, Turki prihajajo. Pripravite se, fantje. Turki prihajajo. Turki prihajajo, evo, danes pripravite se naši vitezi, evo, naši vitezi že mirno opazujejo, gledajo. Ne bo to šlo tako. Ne, mesto ne bo predano, od takšnih vitezi že ne. Začel se je boj za mesto. Mušketiri pripravljeni. Mušketiri pripravljeni. Merhaba ey mehteran. Merhaba. Merbaşı. Merhaba. Merpaslı. Caz subayın peşrili. Hastu. Ya Allah. No, to ne smeš pozabiti. A si pozumen? Kako ti je ime? Odlično. Potem moral bi biti dober po srcu in pameten. Da pa človek tako postane. Ne postane samo od sebe, ampak mora poslušati nasvete, pa ubogati nasvete svojih najboljših prijateljev. Kaj misliš, kdo so tvoji najboljši prijatelji? Jaz mislim, da so tukaj s teboj. Ja. Očka pa mamica, ne? Ja. To so tisti, ki te bojo imeli vedno radi, pa vedno ti bojo samo dobro hoteli, to se pravi, da jih je treba poslušati pa obogati. Zmagaš. 3-4. Delamo novce na crno, peneze, tolare. Prije 200 godina da se kupi za gospodina Primoža Trubara da se kupi štamparski stroj. 200 dolara za njega i
hrgu mesa. Ja, kaj pa zdaj, ko so evri? Je, to je prije 500 godina. Mi smo sad reinkarnirani u ovo doba. I koliko to eura košta jedno takvo? Ništa, ne košta ništa. Kad djeca dobe mali otroki, trebaju dobiti ovdje u kasice. Za otroke delamo. Za otroke delamo. Viš kak ja znam, otroka. Ne rađe bi otroka. Sad mi kupujemo za dječicu. Gore su note, kompozicija je jedna naplanica. I sunce je, a s druge strane je šolari. Evo, to je za tu prigodu. Majstrova 6. To je za tu prigodu. Jako zanimljivo. Ja velim, tjedan dana bi morali biti, ni mi danas na večer moramo ići. En teden bi moglo biti tukaj. Moraš. Jako smo popularni, sutra bomo u novinama. Hoćeš probati, Anđele, vleči ti gore dole vatru? Hoćeš? Če vam podskuhala malo piha. Pričem, pritukoli. Gle kak ide vatru. Ogen. Stalno, cijelo večer. Bojiš se, nerodno je. Ja, nerodno. Krikovi, ja? Znači, prikazivanje starih zanata. U sklopu toga da neki zanati ne izumru, ona preko naše gradske turističke zajednice vraćamo iz prošlosti stare zanate i prezentiramo rad na istim i strojevima koji se nekad koristili. Zmagovalec Pišor Podgoliške. Menim, da je prav, da vidite zdaj malo odahnejo, preden bo pogledali še dve. Gašpar ostaja Gašpar, nepremagan.